Hello tuni Kuki news vezo se na bon chaven lem nei vin tuni a hi Donald Trump Iran in tha dinga Gihna a hi lo la plan sim zo tai ti ho hi mu a hi in hi chung chang niau cha ga gel chen ke no hi tin hi chi hi VANNOI li se na news ho zo sen chang tu le tu a ha sei pen wa hi a ji chu VANNOI li se na HATPEN US a hi ti hi mi zo sen ke a hi a hin la hi chi VANNOI li se na HATPEN president khat tha dinga Gihna Bol a hi lo la plan ki bol dan ho zo si a hi nga a hi ta ong ki sei do na chunga hi Donald Trump in zong don but na ho zong ane in a hin la I ma cha gel poi ti ho zong chu mu a hin hi zong le thil hi a hin gi dan ho a hi lo la ma hon planning a sim dan ho hi neu cha I ga he do wa pha ham ti a hin a ji chu I ma sang ding hi koi man sei thei lo a hi in tu a hi Iran in hi chu to banga gi na a hin bol a hin ata ta a hin tha kha au jong hi bailam cha u ma hin a ji chu tu le tu a hi Donald Trump in pan ala na jala Iran gam sunga missile tampi koi ho izanam khat aga kap sit pi na ho jong chu het de wa in ama ho chun a sei wa hi le chun I ma cha ase poi ti langa hi a sei wa hi in a hin la tu a Iran ho Donald Trump chunga alung han dan ho hi vet na hi le I chan ham khat wang hi ato kha hin ti ho chan ge jong ki gin mo a hi in hi chi chung chang in sei wi tin hi chi keu chu hi lovin Balochistan Army hon jong Balochistan Liberation Army hon jong Pakistan Army ho chunga hi Operation Baam ti khat hi Alansky novin hi chiwa jong hi veliza nam khat ai tikit tawe ti ho jong hi mo a hin tu le tu a hi Balochistan Liberation Army hon jong UN chan ge a hi a hlut novin hi chi UN a jong hi ke ho Pakistan ke hi tapowi Pakistan gama ka hi tapowi ke ho atuma ke vai po ka hi tawi hi chi ka gamo hi announce ni bol pi tawin ti ho chan ge hi UN chan ge a hi thu an hlut tawe ti ho jong hi mu a hi in hi chi te ni chung chang a hi holim na hin nei hui tin chule I gam sungowa thil het dinga poimo hong ki so ho jong hin se hui tin hi chiwa topic ho a ko na jong hi Kuki te dinga jildo thei tampi aume ti ho jong hi mo a hi in hi chi chung chang ho in sei ban wa ei hon jong gamdang ho pan la na zala hi pan la na chunga hi I chan ge ya e hon jong jildo the in e ham a hi lo le ei ho jong tu le tu ai ga sei le hen gamdel to bang akita in ti chu separate administration mai le no ya ka nom ta po vi hi ji chun ki vai po na ki vai hop na atuma ki vai hop na khat ni pitawin ti a hi central government henga ki thum a hi in I thum dan pau hi ivet na hi le mi pi lungkim zo talo a hi ni za chu hi chiwa ko na jong hi jil do thei tampi au me ti chu in sai deu hin tin ama sape na hi chawai ga veleu chun news dang a jong chu veleu chun namu so ke deu a hin la news khat bawa tu ni a hi India Today besa hin sai deu a hin hi chiwa kisei dan dung zo ya hi a hi le Donald Trump hin itiam khat na ama hin in thupi ta khat nei chu guest house thupi ta khat anei in alim hin ve sa da jing katin guest house khat anei hi chi chu ga hisap tho jing hi tin guest house khat anei a hi in hi chi chu man tam aban le hi chi a guest house chu min chi ma khat jong a hi in hi chi guest house a hi nilum a ke oi pe na hi itiam khana drone neu khat hung le na Donald Trump ahin hi khum jing mai the ai ti ho chan ge a hi Iran ho in plan a bol a hi ti chu hi je wa hi ama hon a sei na wa chu Donald Trump tha ding dan chung chang a hi lo le Donald Trump in phat chenga US force mang cha a hi
thing noi ho Muslim thing noi ho izat nam khari ana tha gam a hi tai hi chi dung zu ya chu ti chu tu ta ma hi lo ta ma sa jong chu Muslim leader ho izat nam khari ana su mang a hi tai hi chi to banga chu phula na to banga hi Iran hon tu chunga hi Gihna Bolvin drona kona Trump hi katha de wa hi ti ho chan ge hi Gihna Bol wa hin tu a Ukraine le Russia kidona Russia hon aza jiu drone ho suicide drone ho hi de wa in hi ta cho target hi abo jing ji a hin abo a hi ta cho drone jong po ke a target jong si ti ho hi chi drone man hlom cha cha ho khu Irana kona akila wa hin hi chi ho mang cha a khu tua US President Donald Trump hi kithat ding ai ti a hi etem abolve ti ho jong hi mo a hi in a hin la Donald Trump don butna awang chu khuti ta serious ta la na ho jong hi akimo bi eset po in a hin la tu le tu a hi Iran hin nasata Trump hi atup jingoven Trump tha na dinga hi plan agong jingove ti ho hi mo a hi ke ne nei hi china chunga hi masanga US in Iran gam sunga bomba hi a jong chu Pakistan in nasata a demna anabol a hi in hi zong le US zong alung hang de puin tu a zong hi news za chom choma hi event na hi le Pakistan hin Iran gam sunga US in bom a hi na a hi Pakistan in I chan ham khana a ki thu pi ham ti ho chan ge zong hi gin mona lin ta Iran in zong ane in hi chi Pakistan hi Muslim country a hi in hi zong le ama ho hi US to nasata ki gop na ti chu US to pan khom na ho hi amazing a hi in hi ze a chu nasata Iran in zong Pakistan hi gin mona lin ta ane tai ti ho chan ge zong hi mo a hi in a hi le Pakistan in iti US a ki tho pi a azat chan pi ho azo do jing theyam ti ho chan ge zong hi question ine deu ka ta sanin tu le tu a hi Pakistan le US hi hoita pang khom hlona Iran chunga hi panla ding dan ho jong hi plan anei hin ti ti ho jong hi meeting mi the moi na sata ngai to jing wai na ji chu tu le tu ai ga velo chon Pakistan hi Iran a hi in America a hi in hi chi te ni a hi ki involved te ai alang khan ai se ai le Iran a hi ke ho jong Muslim ki loi khom na hi chi OIC a chu ka zawi ti ai OIC ti chu Organization of Islamic Cooperation ti a hi ki loi khom na khat Muslim oin anei wa hi hi chi wa hi ke ho jong ka zawi ke ho jong lamkai ke hi ti a hi Iran to hin ki tho jing wa hi in alang khan ai vet kit na hi le tu chunga boina ajong che het de wa hi in Trump in I chanam khana pan a hin la India le Pakistan ki boina ajong chu Pakistan hu do theina dinga ceasefire ka sim a hi ti ho jong aseya abana chu Israel le Iran ki boina ajong chu ken ka kham a hi ti ho a hi VANNOI le se na Nobel Peace Prize mu theina dinga chu nasata pan anala a hi chiwa jong chu Pakistan in Trump chu vote anapia Israel in jong hita cho anas kithopia Donald Trump hi Nobel Peace Prize mu thei hi ti ho chan ge hi Israel le Pakistan jong hen phone do na ananeo a hi chito banga hi Pakistan hi kichim a hi za cho Pakistan a dinga jong hi adena danger kit a hi in alang khana ivet na hi le tu a hi Iran adinga hi Pakistan hi mikita lo a hi lo le loyalty hi lo disloyalty na ti chu mikita lo mi ta san thei hi lo khana hi om tai ti ho chan ge jong hi mu a hi ki nin tu le tu a hi US le Pakistan ki ka a jong hi nasata ki tho na hi khang deu Pakistan nin tu le tu a angai char ho jong hi van deng hi hen hi lo le missile ho India ho
do thading India akona missile hung len jong le US galvan ho mangcha do dal theine ding hi to go ne ya hi chi US akona mu theine ding te ya hi pan ala jing a hi in a hin la lang khana hi akido pi US in akido pi a hang pi a hi vet nai le Muslim country hongen a hi kit ja jang ke Pakistan ading a hi I chan ham khana a boina ai ti pa chu iga he te di wa hlang pi ai ga se wa hin a hi le tu hin Pakistan boina ga se ki lawan Pakistan gam sunga hi tu le tu ai nasata boina jing ai aji chu hi chi boina a hi Balochistan ho hin tu ai operation nasata a hin gon kinwa Pakistan army ho hi attack a ball jingus hi chi news a ki sai na chu mun som nga zen hi 24 hours sunga attack dingin ki got na ho na sata in anei ve ti ho chong hi mo a hin hi chi keu chu hi point tu chan ge a hi event na hi le a thu se yo hi mun som nga zen hi zong le hi chi mun som nga target a ball na wa hi mun som le sagi attack a ki ball pan tai ti ho chan ge zong hi mo a hi in Pakistan infrastructure tisu Pakistan hon thil agon ho a hi lo le plan jat chom chom project jat chom chom government in to gon anei ho hi ho hi target a bol win chule government army ho na ho military base ho jong hi ho jong hi na sata in target a bol win tu a hi Balochistan Liberation Front ho le Balochistan Liberation Army ho hi ki tho ho mo wa hi chiwa Liberation Front ho keu se hin mun som la sagi a hi attack a bol ve ti ho jong hi mu in ama sa jong chu in a hiat de wa hi in hi chi Balochistan Force ho hin train ho jong hijack a bol wa sepai ho kem ho jong izaram khat asu mit nova aban le India ki thopi na dinga jong hi to gon anei jing wa hin tu le tu a jong hi ama in India a kona ki thopi na angai chat no hi a hi le gal hin ka piu hen lang thal hin do piu hen lang Pakistan army ho I tha piu hen lang ti hi a hi point UN a kona hi India in jong thu sei khat be nei hen lang Balochistan gamsung hi disputed area ahi lawai le tu a Pakistan occupied Kashmir kitia POK ki koi banga khu hi chilai jong hi chi to bang tai ma khu ni phone pi leo ti hi ama hin to gon ani jing wa hin a hin la India in I chan ge apan a hin la ding ham ti wang hi sei thei a hin ai po in mun tina hi chi operation Baam hi chi mangcha a hi mun chom choma hi Balochistan ho hin nasata in Pakistan army ho attack a bol win chule Pakistan army keu hilovin Pakistan gam sunga Balochistan area sunga China mi hon I chanam khatna project anei ho dam hi han lamlen project hi han a hi lawai le port ti chu tui kong ho kinga na za chom chom ho jong hi na sata in amawen attack a bol ve ti hi mu a hi ta in tu a hi Pakistan gam sunga China ho dinga jong hi na to na hi ha sal hi a hi tai ti ho jong hi mu a hi in ni chwai ga veleu chun tu ai sei ma bang wa India in UN a ko na jong hi chilai mun hi Pakistan gam a hi ta po in Pakistan in occupied a ball hi chilai gam a hi ti ho a hi ni phone pi ven a ti dung zui wa chu tu a hi Balochistan ho hin hoi ta declare a ball win hi chi Balochistan gam sung hi Pakistan gam a hi po in hi chi hi UN in a hi thei le recognize ni ball pi ven ti chu ni phone do pi ven hi chi hi Democratic Republic of Balochistan gam a hi ti a hi ni phone pi ven ti a jong hi amin ho jong hi hoi ta nga kisa bin UN a jong hi ana polut ta ve ti ho chan ge hi mu a hin hi chi to banga hi ken jong masanga pana kana sei jing a hin e hon jong
mấy thầy government noya ka nom ta po bin hiza achu separate administration ka dei ta vi ti pa hi I thu mo a hin hi ta chu mấy thầy government noya nom ta lo wa hi le a government chu I do da lo ngai hi lo ham a hi lo la mấy thầy government kiti po po mà state government kiti ho po po hi office hi hen a sipai hi hen hi cho zo si kha tao te iti wa hi le e ho hin I sei tieng ole hi chi ho hi e ho mi a hi bo vi e ho police a hi su manga ngai poi hi ti khoti khati iti vin I gam sunga office chu e ho a hi jing e ti langa hi la wa hi in a hin la state government kiti so abona connection na lai a hin tu chunga Balochistan hon a bol banga e hon jong e bol wa ki vai po na kha chu ki sep mo ba hi chu center hi ngai ni phone pi event ti lang zo hi e bol wa ki macha loading ham ti a jong hi kana sei sa hi in a hin la e bol de po ven tu chunga hi Balochistan ho hin hoi ta bol ven a gamin jong hi thing bana ki sa wai tai Democratic Republic of Balochistan ti a hi a phone do wa hi chi hi a hi the ai le UN in recognize ni bol pi ven ni het pi ven ti a hi pi do na ho jong anei tai ti ho chan ge hi mo hi tai ti pa hi iga a het the ne divine se wa in Pakistan jong hi dan di lo ta in zawai sei bang wa chu a chang le Muslim country hi jong le US ki thopia ama ton na ding bo ama phatchom na ding bo avet je a hi pathin jong lungkim lo hin tin hi ta so agam jong hi tu le tu ai ke ni ke thum lang ki so dinga hi din mona ding a hi ta we ti pa chu iga he the ne divine se wa in a hi le tu hin Burma a kona Mizoram gam sunga galjam ho chungchang ga sei le ni chi chungchang hi sort a hi ta in hi jong le anaki kalson do je a chu anaki seiman po in mi tampin in dong jingin a thu a ki he in a hin la iti dana tu a hi chin gam sung chu chin hon a to phau tam ki ti a I ati le chin mi ho chu tampi refugee Mizoram gam sunga hi hung jam lut ki the ham ti a hi hin na do le jingovin hi ja chu phat chi sa July 7 langa thil so hi ta jong le a hil chet na nen bol pi te te ne ti je wa cho chomlam thei pe na hin bol de hin tin he masanga Burma gam sunga kona Mizoram a hung jam lut ho cho a hi le chun junta ho le mi pi ho ki do ji a chu junta hon a ino a hin hal pi ole hi chiwa ko na chu junta ho tha ding ti chu kol se pai ho tha ding nop lo na zala hin ding dei na ki hin so na ding a chu Mizoram gam sunga hi mi sang som ni wal chen hung jam lu na hi in a hin la tu chunga sang li lang chin mi ho hung jam lu na hi a hi le chun chin le chin akido ji wa ti taute nga a try ma chu aza chom chom hi jong le chin state sunga ethnic ti chu community za chom chom ki boy ne je a chu tu chunga mi sang li lang hi hong jam lut ki dai ti pa chu iga he theme na diwa aki khel na chu iga he theme na diwa in se wai ama sami sang som ni wal hong jam lut cha hi le kol se pai ho le Chin army ho kikap to je achu mi tampin ki hin so na ding deina Mizoram gamsung ahin zot no ahin la tu chunga hongjam ho hi ahi le chin ho le chin ho Burma se pai ho hi talovin ama ho kika boy na je achu mi tampi hongjam do ki hi ti pa hi he thei dewa iga se wa in hi chiwa kikap to ho hi he thei dewa chu mi tampi confuse mai the wa ya ji chu amin jong ki bang in chin hi tho hin CDF H le he dewa chu CDF H kiti hi to anai la hong ki phu ho tabang chu a hi ta we CDF H ho le CNF D CN
CNDF ho hita chu kikap to na hi in ama ho kika a boy na ji a chu tu chunga hi Chin state gam sunga hi Mizoram gam sunga kihin so ding de na mi tampi hungzam lo no ba hi chewa jong hi Mizoram police le Assam rifle ho hi tu le tu a hi boulder runga hi nasata pan ala over control theina ding a hi lawai le gal jam ho jong hi ET safe ta hung lu thading ham ti hi to gon ane jing ve ti ho jong hi mo a hi in ni ga he theme na diwa abailam pen in ga seilawan CDF H le CNDF ho ki ka aboy na hi khat lang ho hi a hi ting lesson mi zo pau theme a hi wen lang khat ho hi mi zo pau jong hello ta chu chin pau bo he a na kol pau le chin pau bo he ho a hi kit no wen ta chu khat la khat ki ka e ho hi thing lang mi chin Kuki mi zo ki ti ho loi hi nam khat hi wen a hin la i nam khat ka wa jong hi khat la khat ki boy na ding hi a phat chenga za hi i gamu jong khang to thailo i nam jong khang to thailo hi hi chi to bang boy na ho za hi i chan ham khata boy na e ho sung le e ho ka jong hi boy na sang ta ji a hi ti pa chu he them ni device se wa in kas na he them lo vai le komena chu in bol ki lo chun aban ki ting jong la aban chu hoita hil che na hin pikit na hoitin ni chichana jong chu he them ta deu ga ta sanin abana hi e ho Kuki gam sunga thuso hong ki bol ho ga velo hen zan he a press release a hin bol a hi in ichi hi KWO a kona thuso a hi in ichi hi ama sapena Kuki nu te zo se ngai lut naw chibai ka hin bol vi ti a hi in ichi ama hon a sei be na wa hi nisim som leli July 2025 Monday ni ting le ti chu tua hung lung ding Monday ni ho le hin igam inam chung chang thu seilo wa ho ta min hi za chu M Songel community hola hi pung som le khat la le muntina lamkai ho zo se adi senin churchanpur gamkai sunga lamkai ho zo se hi chiwa hung jaw so ke ding in tepna ahong ki bole he sa na ahin ki bole ti a hi in hi chi meeting ni ting la hin registration ho jong ding min ko na ho jong ding a hi je in agam kai a hi lo le ai ria a leader ho zo se bon chawa pangso ke ding in he sa na hi ve ti a hi thupon ahin bol ve ti a hi in hi chi KWO ho hi hoita ivet na hi la pan la na hi anasa in igal nei sungwa jong hi pan ha la pen hi minu te a hi kiti jong la ki sai khelo mai the ai se pai le thu na ding hi ta hi lo le gol hango wang ki mat na hi ta gamgi ven bit ding hi ta hi lo le nam sunga boy na hi ta hi che ho zo se a hi nu te hon pan a hin la wa asun azan lawa hi lamlen dunga thokang dim set jong la mawi lamlen dunga ki zamu vai ta chu a chang le mei le ho anga deu a chang le sipai ho anga deu hi ta chu pan ala jengo a hi in ama hoi zana sangta ki pi hi za chu nu te hon hi chiwa kilol na ho a hi lo le het sa na hong ki bol ho jong hi ngai kho o hitin igam inama dinga ki ho to a i bon chai pan khom wa ki lung to ta pan ila thein devin hi chiwa het sa na hong ki bol jong hi ingai kho so ke devin avelin kain tem ki ne hi ngaban ki na hi KSO Sadar Hills lang ho a kona het sa na le tip na ti a hin point ni a hin pi win ama ho point pi jong hi tu la ya igam sung inam sungin boina gen theina I ha to na pen khat no jong a hi in ama hon a seu chu a hi le motor vehicle act of 1988 section number 4 hi chi dungzuya chapang kum som le git thingnai lawa
kum som la ge noi langin gari atola hi le hi cho jong hi vet sui na hong ke nei ding check hong ke bol ding koi to bang akum ling lo wa gari tol au ma hi le fine sanga kilading hi hi chi keu chu hi lovin ground sunga gari lien ta ho tol lut na ground su se ho hi chi to bang gari ho jong chu ground sunga gari hin tol lut akimu jong le hi chi ho se hi det 14 ni a patna hi KSO in fine sanga ki bolding hi tai ti a hi het sa na hin bol vi ti ho jong hi mo ai kin nei hi chi wa motor vehicle act 1988 section number 4 keu a hi po in tu le tu a hi igam sungu ba hi ivet na hi le tu chunga jong chu ke jong Kuki le na phat sot pi hap ta khat walzen ka uma hi hi chi sunga hi gam dang ho to e ho gam sunga ki vai po dan ho a thin lel dan ho jong hi mu do a hi in traffic jong hi student body ho na tu aban le igam sungova gari speed ho jong hi min hi za thlai na ding hi za na thlai ding ti ho jong hi agam agama hi ki got na anei so ke wa hi chi dung ju ya cho min follow a bol a hin hi chi dung ju ya dan dung ju ya cho mi hin to gon ane hin a hin la e ho gam sunga i vet na le speed jong hi a de sa na zan lang le hin i ha de sa no vin speed hi som nga som ko no ya thlai loading ti to bangai gari ong thlai jong le eu jal jing agin ho jong hi ange thei helmet ki hu lo wa gari ne au tol dim set gari tol ho jong hi chapang cha ki dim set jing a tol thei po le ti a hi mi pi ho jong ki to jing a ban le accident jong hi atama tam to set ki to na jong hi atama tam a hi tain ni to banga experience nei ham hi che pai license pi the ham hi che no license pi the ham pi the lo ham a hi lo la license tu check bola kum ling lo ham gari ne wa lai ho chun helmet aki hu hi nam ti ho jo i ma cha lo a hi ni cho i vet na hi le gam sung bang al hasam le na lai ti ho hi mu a hi in a hi the ai le tu a hi chiwa i lamkai hovin inam pi dam theine ding le i zat i mi hu do theine ding a to gon a hi nei na ho hi i mo ngai nep lo wa i lamkai hovin pan a hin la dan ho zo hi i to sot divin avialin kanami te ho kain tim kin en hi chuban le social media a hi kiven ding dang neu cha ga se be kin o hitin tu la ya hi chin Kuki mizo hi cho hi akidem thei ki lo a hi in khatnin khat a sei jong le khatnin ki he khatnin a sei jong le khatnin ki translate the a hin hi che wa thu hung ki post jong hi a si wang chu ki sei lo ai hi jong le to ai so pi ho hin nasata a group mo wa jong hi a the thang ovin translate a ki bolovin hi chi ki sei na a hi ti a hi akila ovin mizo te dem na a thu ki sei da na hai a sei ta ven hi za chu social media ho a hi chi to bang sei ding hi ikive no ngai a hi tu le tu a hi chin hon jong Kuki mizo apoi mo hi mizo hon jong Kuki chin apoi mo hi Kuki ten jong chin mizo apoi mo hi aki khen thei po hi za chu khat le khat ki sei sit pa hi i bo lo diu i thu sei ti ngu jong le a phalang langa hi ki sei wa ngai tai ti pa hi niau cha a chaina ka ga sei the hin tin hi chi chan chu tu ni a iran hon Trump thana dinga plan na sata agon na ki got na nei vin aban le Baluchistan hon jong tu a hi a gammin hi tumbe na ki sa vin UN a ko na hi phondo na nini pi vin ti a hi operation ho jong lunch a bolovin hi chi operation na a hi na sata Pakistan army hoi attack a bol pan ta ve ti ho jong hi I het thim na divai ga se wa hi in chule mi movement a ko na hi Kuki cha ten jong jil do thei tam pi nei vi ti ho hi iga sei theu hi chan chu hin tin akit video ting le Kuki len gam sunga leader ho akim kimu pi na le mi pi lungel I tabang ham leader ho hin tu ni chan ge ya
pan ala dan hi iti ham ti ho jong hi in seu hi tin mi pi lunggel lamkai ho lunggel hi chi chung chang hin seu hi tin tu a hi pan khom lo vai le ipi I bol de ham ti ho jong hi neu khat het thim na diwa next video jing ni ho ting le in sei de wa hi chi chan chu tu ni a Iran in Trump thana ding chung changa Gihna Bol ho hu I ga kil che theinaw hi chi chan chu in tin tuni Kuki news ve zo se na chung ovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen